عبرت مشتاق صٲبن امہِ ہایہِ آلہٕ اَژُن امہِ زٕ نفر تھپھ کرٕنۍ ییٚتٮ۪ن بیٚہوان یہِ چھےٚ عبرت یہ عبرت چانہ خاطر یہ عبرت میانہ خاطر یہ عبرت میانہ خاطر اگر یتھ پٲٹھۍ بہٕ أمۍ سُنٛد گرٕ یِمہٕ ہا یہِ آسہِ ہا نیٚبرٕ کَنۍ اِستاد وٕنکٮ۪نس چھُ سُہ حالا أمِس گوٚمُت یہِ چھُ دُنہِچ حقیٖقت یہِ چھِ حقیٖقت یہِ چھُ برونٛہہ کَنہِ اَسہِ عبرت أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِمتِحان سانہِ خٲطرٕ سبق وٕچھان چھُ دُنیا چھُ یی دُنہِچ حقیٖقت چھِ یہِ تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار تسلّا تہٕ تسلی یُس دِوان چھُ پتہٕ أمِس صاحبِ خان سُہ چھُ کربل ونس ژٕ تراو نظر سید الشہدا حضرت امام حسینس کُن تٔمۍ سٕنٛدِس پٔترٕ دٲدِس کُن تٔمۍ ییٚلہِ صبحِ عاشور علی اکبر نٮ۪بر کوٚڑ نتہٕ اوس اکھ بٲنگیا اکھ مخصوٗص سید الشہدا علیہ السلام اوس یُس بانگ پران اوس مگر بہرحال امام حسین صاحب دوٚپ نہ آز نہٕ ژٕ کینٛہہ آز پر یہِ گوٚبُر میون علی اکبر کیٛازِ یہِ اوس عادت سید الشہداہس کُنہِ ساتہٕ اوسُس یِوان نہ گاہے گاہے سُہ بہٕ تاو اوس لیکھان گاہے اَژِ ہے أمۍ سٕنٛدِس حُجرس منٛز کمرس منٛز اَتہِ چھِ سا علی اکبر بِہِتھ ونان اوسُس گوٚبرا تَلہ ژٕ وَتھ ژٕ پَکھ پکناوان اوسُس بابا ژٕ کیٛازِ پکناوان مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھُ چانہِ پتہٕ ژٕ رسول رحمت یاد پیٚوان مےٚ بٔڑۍ بب یاد پیٚوان گوٚبرا تَلہ آز پر قرآن میانہِ خٲطرٕ بابا ژٕ کیٛازِ پرناو مےٚ قرآن چانہِ قرآن پرنہٕ چھُم پنُن بٔڑۍ بب یاد پیٚوان تہٕ کربل أکِس مٲدانس منٛز ووٚننس گوٚبرٕ آز پر تہٕ اذان یہِ چھِ بہٕ ٲخری بانگ یہِ بانگ پٔرٕن اللہ اکبرٕچ آواز گٔے زن تہٕ وٲژ یہِ آواز مدیٖنہٕ زن تہٕ وٲژ در عالمِ مکاشف مدیٖنہٕ مدیٖنہٕ درٛاے علی اکبرٕنۍ بٮ۪مار بیٚنہِ یہِ چھےٚ أکسٕے أکسٕے گرس گژھان دپان تۄہہِ ما وٕچھوٕ میون بوے اکبر سۄ اوس وُنی بانگ پران سۄ اوس وُنی اذان دِوان تۄہہِ ما وٕچھوٕ میون بوے اکبر ییٚتہِ چھِ أکِس ماجہِ کُنہِ ساتہٕ اکھ پوٚتُر نٮ۪بر نیران پننہِ گرِ نیران شام تام چھُ واپس أمِس چھِ پاے یی واپس مگر أمِس ماجہِ نہٕ قرار یہِ روزان دروازس پٮ۪ٹھ اِستاد پکان آسہِ امان علی اکبر سٕنٛدِ دٮ۪دِ نِش ییٚمِس پاے علی اکبر درٛاو وۄنۍ یی نہٕ واپس یہِ اورٕ کہیٖنۍ وۄنۍ یی نہٕ واپس کہیٖنۍ سید الشہداہن کوٚر رۄخصت ؤصیت علی اکبر درٛاو برونٛہہ برونٛہہ مگر حضرت علی اکبرس باسیو پٔتۍ کِنۍ چھُ کُس تانۍ پکان پکنٕچ آوازا چھِ کٔمِس تانۍ سٕنٛز پتہٕ پتہٕ گژھان ییٚلہِ پوٚت پھیوٗر اَتہِ چھُنہٕ بُڈٕ مول امام حسین پتہٕ کمرس کھم دوٚپمس بابا ژےٚ ؤصیت کٔرتھم رۄخصتے کوٚرتھم پتہٕ کیٛازِ درٛاکھ دوٚپمس گوٚبرا ژٕ ما چھُکھ پانہٕ صاحبِ اولاد اگر ژےٚ تہِ کانٛہہ علی اکبر ٲسی زامُت پانس ژےٚ ترہی فکرِ یہِ پٔترٕ دۄہ کۭژاہ سنگیٖن چھِ آسان علی اکبر درٛاو اسنایہِ جنگ پھِر واپس دوٚپُس بابا اکھ تریشہِ داما تریشہِ دٲدۍ چھُم جگر ژوٚٹمُت عزادارو یہِ چھُ ساروٕے کھۄتہٕ سخت تریٖن مرحلہٕ کہِ اکھ نیٚچوا یِیا مٲلِس دپٮ۪س بابا مےٚ کھٔژ تریش مگر مٲلِس آسہِ نہٕ دِنہٕ خٲطرٕ کہیٖنۍ دپان امان أمِس مٲلۍ سٕنٛدِ جگرٕ نِش دپان اوسُس ہمیشہٕ امام حسین گوٚبرا ژےٚ کوٗتاہ شرمنٛد بہٕ زانٛہہ منٛگہکھ مےٚ کانٛہہ چیٖزا یا حُسین آز چھِ علی اکبر تریش منٛگان آز چھے نہٕ تریش دِنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ ییٚلہِ یِہوے علی اکبر گُرِ ویسریو سید الشہدا گوٚژھ برونٛہہ کُن روٚس میانہِ اکبر گوٚبرِ ژےٚ اوسُے عادت اوس نہٕ دٔچھنہِ اتھٕ سلام کران گوٚبرا مےٚ وَن دٔچھُن اَتھٕ کَتیٛاہ چھُے بابا یہِ تیٖر چھُم نا پیوستہٕ گوٚمُت یہِ کڑہم نا سیٖنہٕ منٛزٕ پانے خۄدایا یہِ آسمان کیٛازِ چھُنہٕ چھلہِ چھلہِ پیٚوان کِتھ پٲٹھۍ چھُ امام حُسین علی اکبر نہِ جگرٕ منٛز تیٖر نٮ۪بر کڑان تسلی یی وَن ژٕ بہٕ نہ بہٕ وَنس ژٕ تراو نظر سید الشہدا حضرت امام حسینس کُن تٔمۍ سٕنٛدِس پٔترٕ دٲدِس کُن تٔمۍ ییٚلہِ صبحِ عاشور علی اکبر نٮ۪بر کوٚڑ نتہٕ اوس اکھ بٲنگیا اکھ مخصوٗص سید الشہدا علیہ السلام اوس یُس بانگ پران اوس مگر بہرحال امام حسین صاحب دوٚپ نہ آز نہٕ ژٕ کینٛہہ آز پر یہِ گوٚبُر میون علی اکبر کیٛازِ یہِ اوس عادت سید الشہداہس کُنہِ ساتہٕ اوسُس یِوان نہ گاہے گاہے سُہ بہٕ تاو اوس لیکھان گاہے اَژِ ہے أمۍ سٕنٛدِس حُجرس منٛز کمرس منٛز اَتہِ چھِ سا علی اکبر بِہِتھ ونان اوسُس گوٚبرا تَلہ ژٕ وَتھ ژٕ پَکھ پکناوان اوسُس بابا ژٕ کیٛازِ پکناوان مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھُ چانہِ پتہٕ ژٕ رسول رحمت یاد مےٚ بٔڑۍ بب یاد پیٚوان گوٚبرا تَلہ آز پر قرآن میانہِ خٲطرٕ بابا ژٕ کیٛازِ پرناو مےٚ قرآن
چانہ قرآن پرن چھم پن بڑ بب یاد پہ تو کربل کس مٲدانس مز ونس گوبر آز پر تو اذان یہ ٲخری بانگ یہ بانگ پرن اللہ اکبر آواز گئی زن تو ؤژ یہ آواز مدینہ زن تو ؤژ در عالم مکاشف مدینہ مدینہ درائے علی اکبرن بیمار بینہ یہ أکسی گرس گژھان دپان تۄہہِ ما وٕچھو میون بوے اکبر سۄ اوس وٕنی بانگ پران سۄ اوس وٕنی اذان دِوان تۄہہِ ما وٕچھو میون بوے اکبر ییٚتہِ چھِ أکِس ماجہِ کُنہِ ساتہٕ اکھ پوٚتُر نٮ۪بر نیران پننہِ گرِ نیران شام تام چھُ واپس أمِس چھِ پاے یی واپس مگر أمِس ماجہِ نہٕ قرار یہِ روزان دروازس پٮ۪ٹھ استار پکان آسہِ امان علی اکبر سٕنٛز دٔدۍ نِش ییٚمِس پاے علی اکبر درٛاو وۄنۍ یی نہٕ واپس یہِ اورٕ کِہینۍ ون یہ واپس کہین سید الشہداہن کو رخصت وصیت علی اکبر درٛاو برونٛہہ برونٛہہ مگر حضرت علی اکبرس باسیو پتہٕ کِنۍ چھُ کُس تانۍ پکان پکنٕچ آواز چھِ کٔمِس تانۍ سٕنٛز پتہٕ پتہٕ گژھان ییٚلہِ پوٚت پھیوٗر اتہِ چھُنہٕ بُڈٕ مول امام حسین پتہٕ کمرس کھم دوٚپنس بابا ژےٚ وصیت کٔرتھم رۄخصتے کوٚرتھم پتہٕ پتہٕ کیازِ درٛاو دوٚپنس گوبرا ژٕ ما چھُکھ پانہٕ صاحبِ اولاد اگر ژےٚ تہِ کانٛہہ علی اکبر ٲسی زامُت پانس ژےٚ ترہی فکرِ یہِ پٔترٕ دۄہ کۭژاہ سنگیٖن چھِ آسان علی اکبر درٛاو اسنایہِ جنگ پھِر واپس بابا اکھ تریشہِ داما تریشہِ دٲدۍ چھُم جگر ژوٚٹمُت عزادارو یہِ چھُ ساروٕے کھۄتہٕ سخت تریٖن مرحلہٕ کہ اکھ نیچوا یا مٲلِس دپیس بابا مےٚ کھٔژ تریش مگر مٲلِس آسہِ نہٕ دِنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ دپان امان أمِس مٲلِس سٕنٛدِ جگرٕ نِش دپان اوسُس ہمیشہِ امام حسین گوبرا ژےٚ تھوتھا شرمنٛد بہٕ زانٛہہ منگہکھ مےٚ کانٛہہ چیٖزا یا حسین آز چھِ علی اکبر تریش منگان آز چھے نہٕ تریش دِنہٕ خٲطرٕ ویٚلہِ یِہوے علی اکبر گُرِ ویسریو سید الشہدا اوس برونٛہہ کُن روٚس میانہِ اکبر گوبرِ ژےٚ اوسُے عادت ژٕ اوس نہٕ دٔچھنہِ اتھٕ سلام کران گوبرا مےٚ ون دٔچھُن اتھٕ کتیٛاہ چھُے بابا یہِ تیٖر چھُم نا پیوستہٕ گوٚمُت یہِ کڑہم نا سیٖنہٕ منٛزٕ پانے خۄدایا یہ آسمان کیٛازِ چھُنہٕ چھلہِ چھلہِ پیوان کِتھ پٲٹھۍ چھُ امام حسین علی اکبر نہِ جگرٕ منٛز تیٖر نٮ۪بر کڑان